Pemirsa paiketan saking Pelabuhan Padangbai Karangasem, nyiagayang dasean kapal ritatkala arus mudik nuju Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ini keinucap kemargiang ring sejroning nampenin penincapan penumpang. Manajer ASDP Padangbai Agusman ringgal lintang mausang kuentenan inucap anutin saking kahanan ring lapangan. Yening kahanan ke kantenang normal trip kantun patah inggih punika 13 rahina. Nanging yening wenten panincapan kawawahin dados blekutus trip. Raris yening kosek pisan pacang kawawahin malih dados 24 trip. Artos nyane samian kapal pacang kemargiang. Agusman ngewawahin pangupaya inucap antuk nambakin penumpukan kendaraan wiadin orang ring pelabuhan maka sami kapal sampun katureksain tur samian kejantenang layak berlayar raris ring dermaga sanewenten ring pelabuhan Padangbai maka kalih nyane sampun siaga kawigunayang. Selanturnya nih ASDP Padangbai taler pacang wangun sawetara tenda ring widangan pelabuhan mangde para pemudik sane kantun antre nenten panes ritatkala galah tengai. Asapunika taler kasiakayang sawetara pos saking instansi sane mapaiketan. Dane ngawahin paiketan dane narkayang kewentenan penumpang pacang nincap 15% saking warsa sedurung nyane. Ini keinucap memargi sangkaning sampun limbak nyane sektor perekonomian ring Bali. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.